Friday. Were you okay? Were you good? How was your week anyway? Manuia. Awesome. No, it didn't. Okay, that's all right. Good. It's so good to see you. It's always good to see you. And thanking you for being part of the audience on ET Live every day. Monday, Monday, Wednesday, even Friday. Yele wo fo tayar tatu proclame tu. Ya, I'm mulai tu fa teller tatu proclame. Ilo fa va no. And I want to share some good news. All the good news watala no manyele tatu tunu ya jao. E fa tau le to mai moanga mala to sila malo to turi mata ia mai ora por kalama. Eu sako pese. O nga fai lo se kaku ori mali ile ne fiafi. I think everybody knows it. The best. Fa avovo mama ya Samoa, se fai la tula utala, tala sio unu wasilio na manaya, otia fa uole male forno, itu e fa Samoa, ala pesa ai tamai tio le peli. Samoa. Benino Chiafau, yeah. O le teimile na o le tala no whaalongo ai. Ia o lai ia le fionga ia savea ma le tina ia maria. Ia ma whape o ngai ngā e muringu uru ngā kaiminga pue ngā pis. Ma le tala no whaalongo ai o le tala na whaalongo ai. O le au whai pese na matele i ngoa sa whai ngoa o le pakasuka.
ke mininga ola makua I vola lau siusi de pakasukai I munu Dela fatu ele pese le video munu ya ole pese a ka ngei lo ile me kum ile kum ai se ka kangi lar ki kalar ko ing sole ya pe ka mai se ka se ki po se pese ya ole to ina fa ya upu ko ya a kala ngo mai ka mai di mor ko ingar ka picking or ki kalar e pesar ko inga e fa sang sangai ole mele ku mai ma dia ke le te vai ko inga pese sa urumo e pesar ko inga fa mai ala ki kiro ya mario pes ya lena o foi pesale penino chefau. Who's watching ET Live? And where are you watching ET Live from tonight? Yeah, cool. Let's go and check on the screen. Oilale mata mai ET Live ne fia Sustina Dalmoa watching from Fede Justina Wellington City. Okay. Pilipita from Brisbane, Lanwola, Taimane Pitolau, Hensville, Georgia. O kakai mau sunga. Tawalai Patch, mafuta mai sini I Australia, Pasi, Kokotoma, West Valley, Utah, and US of A. The late David Talio watching from Waitakere in Aukilani, Yoe. Lale Fuiava watching from Tacoma and Washington. Fatu Afumasanga watching from Melbourne in Australia. There seem to be a lot of new names here. Ulungia Siaki, Le Matamatamai Inai, Brisbane. Okay, and Fapa Ia for Lenny Aloha ET from Hickam Air Force Base, Hawaii. It's 8 p.m. Thursday evening. Do you work for the Air Force? So like, hello, por Valelia. Afapayele makamakamay. Lele. And Urima Crichton from Sydney in Australia. Tulanga Malaulau. Watching ET Live from Porirua. Waila Kafidiki au Tauvanga Tufatu from San Francisco in California, and Itone Fata from Washington in Seattle. Kokelala America. There's a lot of you from the States who are in the house. Thank you so much for being the audience of ET Live tonight. We really appreciate that. Thank you for your support. And Itone Fata watching from Washington in Seattle. Tauvanga Tufatu also from San Francisco. Tai Matautia Paulo from Springfield Lake. This is a good area, man. This is a beautiful area in Brisbane. It is a beautiful area. Luisa Petello from Melbourne. Barbara Claire Janella watching from Spanaway in Washington. Talaleo Pepe from Canberra. Tamapango, of course. Tamapango is always in the house. American Samoa is represented. Tamapango, wale jingo I kamikyo la eko. Avei seu, so for manuia tu yo le mafuta tu mai I Auburn, Seattle, Washington. Ole taimi ole wote as food po. Thursday night. Okay. Frances Maria Cara watching from Weymouth and Auckland. Is there anybody from Samoa? Be honest with me. Is there anybody from Samoa watching ET Live from Samoa? Audience in Samoa, where are you? Kokele la Amerika le makamad ka ko porkalame mai o Amerika malo. Thank you. Thank you, Americano. Is there anybody watching from Samoa on ET Live tonight? Okay, Ivale Vanuvanu. Watching from Vaivaseuta. Iya, kumikirtano lea. Iya, Sauta. Ayay Musesi from Samoa. O matamatama le porkala me le ne fiafi. There's a lot of you from the States. Yes, appreciate it. Thank you so much. Why the journey? Anyway, and also another one, Rafael Little Mayor from Pango Pango in Americano. Samoana. Salamasina Sayuli Matea, I'm watching from Samoa. Yep.
Okay. Tofinu o va asumal fa fenga la mata mai o America Samoa malo fa taile Luisa P2 Samoa. You are watching ET live from where? From Falalili. Did I see that? Luisa P2 Samoa watching from Bavai in Falalili. Wow. Okay. Falealiling. Tala and Tangi Mataena watching from Samoa as well. And Oriana watching from Talimatau. And Elizabeth Tewila Filemu Esera watching from Lotopa. Lotopa Isamo. Anyway, Malo Fatai Fo Vatiwola Misi. Mai mo mai le wirelessi ina la va pito ule ya la va. Anyway, malo faftai. Welcome to ET Live. Malo fo faftai lo to mulu tai mai nei por kalame. Si fate atole. Ole so ine o kilani. Afe iva se lau lua se fulma le iva community cases o COVID. Afe iva se lau lua se fulma le iva community cases o le COVID o le waikua. Mai le afe iva se lau lua se fulma le iva e fitu se fulu tolu ila atou o lo o tau fia i le fale mai. O le lima se fulma le iva o le fitu tolu lea o le fale mai au kilani. E to tasi de tangata o lo ta fia i le potu o ngase tingaina intensive unit. Afe iva se lau fufiku keise si wefa for community. Mai le afe iva se lau luas fumarfitu e afe tolu se lau valus fumarfa o cases na o lea e au kilani. Afe tolu se lau valus fumarfa au kilani. Kile namba. Kile namba mo tatou ni au kilani. Ola ofisiri. Le kaimia ofa o ngale lockdown o kilang. Ai misha pa ape al ufa pengomel. O le vaveia nga koe mingoila. Kalau menga le koe fa nga le lockdown o kilang i pe lele va penge lunga le nampangi. Kalau menga le koe fa nga wa mingoia ngia lunga. Wa luang ngia lunga. Le wo mai afe tolu se lau valus fulmal fa. Community cases. O le facility la wakil kido. O work le traffic light system le fail malo. Well, it seems like it's not. I don't think it'll work, man. Tua tu fo ila o le na mea o le toe lockdown wa lokai ma le tavilinga o le wili o le whaanga ioi o le tamau ainga. I guess o le mea konga lenga lenga mga malo fai le traffic light there e muli e awangi koe face lockdown langa po lokai whatinongo ngā ruenga ma le tavilinga o le tamau ainga. Now la wo pinei e le work le meso na paule mele te lo e tau fa te tatou ni o kilani o te tau anu fa te tatou fewa ai a tatou fewa ai foi ia tau to na ma o e fa nga pui nga fa le sui fu ma lo me masan o le mask o lau telefoni e scan pe a e u fa le se fa lo po fe lava ma avela o vaccine certificate ma o ma fatau nu umau tuit o le pui ngale na mo oe o lo salvo na le tau fi le pesiole afe kor se la vorsu fa o au kilangi nga alone fe no vai atu le sona na fi
O sa fasel silang for the Samoan community in Blenheim. O te vai doon na fin. O sa fasel lang nga sungal fa nga. Pastor Penyamina falave. O loo la patai mai ile tunu mai le nga I to tonu le no fanga. O loo mapu yai te mai ti wo mai nga lue fa vaitemi. Ini sila nei I lo la Blenheim. Na sa wal fa silang al sungal fa nga ilo tatu tunu. Ina ia tau mamau ese mano fanga ia ona o le pui nga lava. O le ono pepesi o le fama. Sa mata no ma sunga I picked up the phone immediately and ring Pastor Penyamina mata no. Failo ele sunga el fa nga. Ya ole me masan ile si community ko kele lo e Blenheim. A wo fia sia sina tamete me na pawa lona. O le tua lalo le na fai mai ele sunga le fa nga tau wana mata to ya tau ta fiofi le ele ko ka fiofi ta ofi le o e asi tamete ono le pui nga la le foi le ve o to Blenheim. Le foi le ve o to Blenheim ile e ye foi kan kale wala ve nga ya ko so mo le fa te tenga ilo no pepesi le fa mai ma fia inicio le tanto tunu fia inicio le tanto tunu ilo lo I nai Blenheim. O le foto nga sini ale na mai sunga fa finga ta ofi le o asi ta metia se I to sa se fa se langa se temi muliane I se fa se langa I se temi muliane mata no ma sunga fa finga nga na filo man wi o mata mai mai sa mo an tonu mai nga luenga fa vai temi lo tato ya tato I New Zealand an update o le tulanga nga luenga fa vai temi ta metia Australia le la ba fa nga yo I le case le nei ma ua fatu pula ia lo fainu mela o tameti wo mai lunga ma fa matala ala to fa matalanga I le meo lo tupu de mele tupu nei Australia. And some of these stories are very disturbing, but le tao fiai le tu le le tina ia le te sau lo mandangen malana lo ia malavesenga o lo fina winal matau pule nei e finau mo fa manuyanga maleva ainga le leo tamaiti Samoa o te fia tau te taha ele mele e leo ngā ruenga umala I Australia le mau ele mele na nei ngā ruenga lava leo wa matono mai tamaiti tau te tala mau minoi e nele sina ia te sau luma Duncan malana vaenga maloia wofo malo la tuto mai fina wina le matau pune ina ia fa sao aua ne I toe whaapolonga ina whapea o tātou tangata. Au nei tue whaapolonga ina whapea o tātou tangata. So, o le stepu mua, the last time na mata no mara tina iari eta, o le wo mai uni, whaasaini tamaitine, ina ia whaatanga uni o e a mai peisiri pe tamaitine, mai tono tangata iana ngā ruenga ne. O le ale vanga mua la le wa ye, o minoi nele uni a claim umala vaso whenga ruenga o tamaitine sa whenga ruenga I le wei temio, o asa malolo. O le tōtero I tamiti, e le tō ngia sa sumalolo, le ala o minoi le uni, ina ia tā pena le mele, e tō tongi mai ele, ele fo ele nei ele tangata anga ngā ruanga, le tō tongi o le tamaititi le sa whenga ruanga, ele teimi o aso malolo, a le ele maua. So that's good. But o le talata mai fo o tamaiti e tō ono ia na amateina le mene. The good news is, o lawa apo ele si whai whatoanga. But the difference is, let me share this with you. The difference, let's say, what fatu ni tamiti ni ono, what tofu ar tangata mare pot, tofu lavar tangata mare pot, wa yaili, wa yai pusa aisa, o fale le ta wa separate me mo pena. That's beautiful. That is beautiful. So the question, ola mena, le fai na ta na fai is tanga ta na ngal. Ai o le fai ngofia fai ni tanga. So le tono le na matai le case. Everybody's been given a second chance. Ilesi foi provided, ilesi employer. A le sengala le mela le wongo fo ngira kamanga o le mea kongwanga e ka u o le accommodation. Nice. Le lawa
wa se ngi du malan mata pule ma lo fa wa pe ma lo fa tu pula e pelo fa no mela o tamai ti o ane tala no le tina ya liete fi fa lo ye le tu lang o lo a fi ma lo fa wa pe ye nga so the case is growing, and the number of these RSC workers that have come forward have been increased. Come forward and tell their story. Loli, Elena o tātou lea fia le mele, na wawatu whatasia mai stanga ta Pasifika, tātou Vanuatu. Na wawatu whatasia langa o lea fo ia fia la tole me. So that's good news. Aole update la ta mailena, mai te mai tiolo o ngā lue whawai teiming. I Australia. Au ia yang New Zealand. So far, o le anu whamaunia mai le whiwhi au un matal noa na fi loe plenum. Le lei tele le community. A tama whanau o le atinu olo ngā lue whaavai temi i plenum. To le lei fo le support. Ala mamalu o le atinu olo o lalamba papa au le vai ngā New Zealand. They seem to be like, la whalonga le whatanonga ma le whiwhi au na fi. Olo o iei le fellowship ila. There's a fellowship. There's a better fellowship. Ile vao tangata Samoa no foi o matama whanau ia le atunu olo mai ngā luwhawa te. It's beautiful. That is beautiful. Nalo whaftai, pa wangan meka ka kuanga ngel whaasa launga si whiwhi au. I hiri ke mi whaasa inga kua si ka meki o ngal pui nga lava. Atonu wa ele te mi te talai ia le tu langana na. So, le tala la tamaina mo tātou ini fila man tu fuelas whaleile ia na ana whama o si a tātou langana ele por kala mele a sa tahao. Now, next, o le mata upu i le manu Samoa. Now, a o le whaia la utala i le manu Samoa. Se vai atu la o whasasilanga lea. A whai o oe, na ti ngalo while ngalo i le utala noa ina o le mata upu le nei. I le soludu o le vaso nei. There was a whole lot of people who saw new Tamata program. Some of the comments I've deleted it. If I pay my wa ti nga talinga le tala no so le man Samoa. So okay, this is a warning for you. Now it's a time for you to turn off ET Live. Because I'm going to talk about the Manu Samoa Sevens. A whai o ele ti ngā whonga i lo tala no atu le ET Live i le sululu whatanta pul Manu Samoa. Doesn't matter what I said. If anything I offer and it puts you off, now is the time for you to turn ET Live off. Turn it off. Do yourself a favor and turn it off. I'm serious, man. Now, o le tatou talanoa ngai le sudulu. Sa o talanoa tua i le tūlanga ua aafiai le tusi. Le tusi lena amai tamai tio tua i ngai whasanga i le pūlenga o le au. O lea la sa au no fo whaafasenga. Fesili a ngai i mea na tua i ai le taitai malanga. O leo te le itau ni maina le vaenga atoa le tali mai le taitai malanga. Now, o lea na sa au noa le li pule sili. Po le li office sili o le yuri la kapia Samoa le fionga ia whala mawaenga Vincent Fipuri ai o le weekend ni e ta tau o na whaasala lau mai ei mao o mai ni kopia lau whaasala lau i se whaai unga wa whaia e le yuni la kapia Samoa i le matau punene. O le weekend ni, so I don't know po o se termine o le fiafi po o taiao i le taiao o taiao i le aoli wa tau lima ina ele au whaasana lau malau tustala se li poti wo o yele susu nga male whaai unga wa whaia ele yuni la kapia Samoa e whaatatau i le matau punene. So I was hoping in Maua and Mary feel like what you live in if what is well am look cause she saul mes que me le fia fringe a sau ia itakala ko por kala mel iti le kaya na le ka filo le ka kul ma
O le ale mea ua o iai ia le whaeunga ale yun le kapi. But I want to share this with you. O le mea na tupu por kalame le po le sululu. We're talking, okay? O lea tātou te whasoa. O le mea na tupu por kalame le sululu. Wal por kalame. Wal por kalame. Ngala lo. Whatusa o whapatalanga. Tusi mai fo ile tunu ma comments mai tunu was beautiful. Was beautiful. Well, I say I don't know it's fast on my program. I wear comments on the keyboard. That was I take that. Well, man, I yell me le. Well, tanto fast on. But one program el pona. O tu saulo le fefina. O tu saulo le po. O tu no fomo o tu matamata le program. On o four comments at tana umai. O lai. Wakau violent ka kasar. People turning violent. But I was just talking. Over better. Wait. Elo po sa kalang fai pea. Anyway, I went back. O tuay mata le program. O kung ofafa o kung makamakaya. Yeah, o kung makamakaya yay. I was trying to follow every single word I said. O feo sa utala na fai le po lea. No silent violent triggered people turning violent when we were just talking. Ape a umawa se mea o te langona wasasi e sa utala. Then I am prepared to sound por kalamele fefilne o te whaamalu watu. Unfortunately, every word I said on Wednesday's program, I stood by it. You can call me whatever name you want to call me, but every single word that came out of my mouth on Wednesday night's program, I stood by it. The good thing is, and every word na faso ma yele tunu ya tau. Ile temi foi proclamen. O tele faso ya, I read it and I'm like, man, this is beautiful. O fai te wina comments and iso tatu watching. It disagree ile mele to fatwa. And I find that very beautiful. It's beautiful. It that doesn't mean what can't turn violent, eh? You see what I mean? That does not mean ako swim for my kifaka oh boy kifaka wilo se me ku yolo molong. O buaya, mai lo ngu se wa tu ia ne se matu o tamai tila yo. What? No, let me tell you. Ole tele yo manatu le tunu na faali mai le pona. And a lot was totally the opposite of what I said. I welcome. This is nice, man. What tu vasoa? Ile mela. Why do we have to resort to being violent to get your point across? No, I mean it, man. Oh, I gave a verse of a penga in a male. Kawai ma babayang se me makwai talo si fangu me wa penga. Why do you think like that? Wala yung ay fapenga. Why nga pawan me akakole for kalo? Yeah. Ola kaya wis kang. Ola tele wis kangat. Sole. Wasa ay may law.
Hamai kau fa mama mai lau sau tui. Ele ong nyau fa ngau kau mai kirai o le au. Kau fu mo le fu. A tangata ye fa so me fa pe. I know. O tangata o le no fo ni New Zealand. And I know o tangata ye sa me fa pe. Lai ma sa kali o le au la. A o le sau wai. O me fa mama lang sau o fa ngau wai ska ka. Oh, wait a minute. Let me make this clear. I am sorry. Pe a fai o ti ngalo fi ngalo. Ila uang yangi fa pena I tamiti o ta alo le au ale manu Samoa. Ele o se au a se ainga. Ele o se au a se kamau se kamakikira. I'm sorry. Ole au ale atunu. Now make me understand this. Amalo le polo langi fie paki ka ko wosi. Fa fai am ia o dararara. Ai asala lo kasi fa pe e mosu e saile tunu. E mosu e saile tapoinga. E ngo foi per capoinga I. Marmele. Ali si saile. A saile tapoinga. Ole mea lane na. E loa ia I le tamatama o le tamata alo. Ta pena lo ma fau. Peyonga e fie ke kulunga le ipo malo le ipo Hong Kong. Yes! E o meri kapo inga si oko. Ai asala lau kasi fapea. Be careful. Ile o mai kapo inga. Langa ole au e fa memelo ole ofu le ofu le kamakalo. Ele se ofu le ainga. Ole ofu ale atunu. So ola yangi. I was only a fraction of the tapoinga. I may have seen it differently, and you see it differently. That's fine. What if I la li le moko? I want fa la li mo mole. Ke ya le waka ko waka kali la me ko va e ke ta lo je fan ke to ia lo. Oh. Who does that? Who does that? Kanga ka kongwana ia e pisa I la kapia kamiki. Ole attitude lea e pisa ai de la kapia tamiti. Ya leiro e la kapia ka ko kilangi. Ta alo na tamiti ya onga. Fresh 15 na onga ni New Zealand. Yes, it's happening. Ava wa ku fafo mavala au le kala. Mavala au le kala. Wale haya mga ku fo. Sa mo fo is kamikira ka. Fa pea o ko ye sa mo ele o fusun ka lo ngi New Zealand. Yes, it's still happening. So ola sau le napo. I'm sorry. What sau le fiafilne? I'm not going to apologize. No, what for? Ola ule na yangi, because I am just a fraction ole tapo inga. Ola usai ole sai le tapo inga. Ai sea. Ole ka kali aku re kai me kama mo e kongu malaya ka alo. Ai sau kusi. Are you kidding me? Esa salu le tapo inga le tunu. Pati le te me tama mo e nele na manu ton. Yes, fuma ko iloa. O mato lo sa to la vele. Il koviti. A o le la te talo le tunu. Sa wi le aka te ka mo yang kam fangau. Ai mangul bushi. Nasa tirtiro. Le asa ulangona ile tapua inga Samoa. Ole na. Ole mea na le no fa yetuai. Fa mai oto.
wo tapi to tasi ile pulenga vai so fa mamma matu mele ele au mai se tali ile pulenga ya ja o le o ke fa kari ile kanye sa wer kari ile pulenga be yai se vai pangor kari o ke sumunga fo leo te fa tele te me sa wer se tali ile pulenga al tali le sa le fete uma lalang o tua inga tamait le lu tanu vai fa pena ila wasu su enga da fa au leo te fa tali le te e tali mai ai pulenga ile mele ku inga ka sa ulona kalinga o fe ka o wangiangi lo fe ma o pulenga pe au va ai ku ila wa kiro nga wa fa le ta poinga se le la sa ko me kir mele ko la le la sa ko me ki pala de mele I'm waiting for that. So, that's it. I'm sorry. Ele ole anganga le nasole. Ele ya maseme ale afio e fuaka korima. Nah, there's no need to. We've gone past that generation. Olakapia Samoa. Honestly, we've gone past that generation of Lakapia Samoa. And some of the comments in Polo La Surubu, you're getting too personal. And personal attack. Rather than you commenting, disagreeing with what I said, it's beautiful, man. That's beautiful. Now, we agree to disagree. That's it. Dapat wala na. You know? La takle mo fa la maso malima tole. Aluang ay se pomori makwa ku ya pio. Makwa itu ya le pomori moku. Okele ma itu ya pio ku ya le moku. Okay, ma ia tu ia ya mo. So the program today, me talking about ile Manu Samoa. Ile Tofi. Yeah, I stood by every word I said. I stood by every word. You can judge me, that's your prerogative. But ola uietala, na fatu de pole na resul, e o mai le nes folele. I stood by every single word I said on that night. Not taking back anything, but creating this conversation. Go, let's talk. Yeah. Langon la kapi. Ua fa polo fesa le bea. O la kapi ua fa polo fesa. Yes. Ua fa polo fesa. O asa ia. Ile la kapi. Sa fa'alango umale atunu Isamoa, and you know, amesakako, you know, sakako fa'alango uma, ile au fa'asalalau, ile fa'asalalau ile mayo la kapiolta alo manu. I know because I did it. E fa'alango etelangona, ile tanga fa'asalau, le fa'alango meo le tunu, ile u fa'aopuina, o la kapi, pau leo le mea, e pesi yai le foi le nei le critique ma le tapo inga sama fala ngo mai lo kaleo fa sala ngol me aka fa wala koi ki la va ai esal me le polo esal me wala ka to puna fa bottom line asana sa fa sala lo te pil pau na le mena na tirtilo ele tu fala longo ele tu on fa ya le fa ngol tanta now wa fai le TV awa nge I koe pe pelo se kanka fasalo ngalo maka that's why amata la tunu ava to pasiakur polo pa u olar kala la gost sale o que decir que wa kala la la to de lo so mata nela la tunu la kapi. Oh, mate.
Kailo fo le kritika o le ke ngofor ka langa me maka ke be ko kusa ma le kritika ama ko ma seven na kusa leya o le winga la na la fa ma talanga ai o ye ko kan ngo ngamia mena atata no fo matatu no mo fa so atu get on the keyboard type down comment ma me mo fa pena ina ye manino le mai mo mo le tunu ma fo le nei ya ma fai tau ele tunu ilo ko megi but why do you have to be violent about it? Why do you if you're gonna keep on behaving like afenga ke fa wa penga you're gonna turn violent every time you can watch him ka upakinga I don't finger boy you got issues man you got issues. Anyway, still on Manjamo. I wonder pull alpha uma. Never find ele you know capia Samuel metapune but olea o te talosia. Olea o te talosia. O le fai unga lea e o no o yai la fai unga le tui au mai loa tamaiti New Zealand ma tamaiti Australia fa foi mai loa tamaiti New Zealand ma Australia o na e mawhai o na foi mai I nei e le se me tau fiai o si ti seni ia a New Zealand ma Australia a to e fia foi mai loa I New Zealand ma Australia they can come at any time. It's simple. Toi whaingo fie. O te miti sa mo te whaongai na pele o pulo le suru ie. Don't be offended by that. E o whia o koe, e o wheno o fie o koe, melo whakor suru ie. A o le au suru ie. No foi pe o e whaawau le misiona na tofi ai ele la kapie sa mo a wā le tāpoinga. I am hoping o le whaai unga le nā. I am hoping o le whaai unga le nā. Au mai loa tamaiti Australia ma tamaiti New Zealand whaafoi mai nei I o lātua tanu. A o tamaiti tā aloi sa mōna o mai le au nei. Nonofo. E whaawau le misiona nā le no mai. It is going to be, it is moving of here. It is moving of here. Tama whanau la ia sa moia pe a whai o le mena le ai. O le whesiri la e lui ai le loko. Kama whangau sa moia lang fo pe a whai o le unga le la. O le whesiri wa pea. O iai la se wale mai. I le sfuru riba le la koe. O iai se pesamingo Mikaele I le kosfulu di manelakwe. O iai se si maika I le sfulu di manelakwe. O iai se si vale le si diaku ya pala I le sfulu di manelakwe. Le sfulu lima le akwe pe fa unga le la fai. Le sfulu lima le akwe. Ko ke ma fai unga fa rua inga le mele nga kupu. Isi au yenga ku. Sibia ko yoko. E se isi e fiangi lolo lui o lo o ye le sfulu lima le pe a fa o mele la. E fiangi lolo lui o iei kongo sudri mare. O lau tala, o le tala, e ta pena I le loto. A fai o le fai unga le la fai, e ngofor sudrima, ai o mai umatamitia. O le fsili la, e tu watu la, I ta maiti o le te patasi. I tamaiti o le tamauli ma tamaiti o le kalapu o le malisi pe a fo I ma le vaiala leo ke va ko I le I ma le plaki le kongu I le aule I think a mota play as well
Ricasa jor kalap. E yai langi lolo lui olo o yai koe ngare koe. Na. Ai fai le mealinge. Ai o waku le fiku lea ai champagne. I'm saying, ta fai le mele le laku. E koe rewrite e o kou yes fuldima le rugby history a Samoa. Na le mele la koe kusi. Nga kou mua mala. Ale la king kong ule mea nga kai ko fiku. Yang nga, le sarka ka le mame. E ngisi ala foki vaksi diva o yei mele. O yei ngisi kanka. Va benga el mele. Sika ko fakat. Wala al meo ya. Pato la un na tepsilo. Ma tuel tanong al man Samoa. I'm hoping ol mena le la ye. Ole to fa fo me o tamiti New Zealand. Because it's going to be very hard. Ole a fa ngata ne le pulenga. On al mena va to le zuru a to fa tangi le pulenga na to le liu le loto le. Ma faina. No le me o tupu. But a fa ole mele la tupu. E ave ese doa. Ma mai tamiti New Zealand ya New Zealand a mai tamiti Australia. Ai fa wo pel tu la go ya. Pero le focus i te mene nei, ka kami sanga leat. Ka ko kami sanga leat. A mai tamiti nei, ya fa wo su enga po la lavang umi ko fa ni su enga mun mudiange. Al ka ko por kami sanga. Focus le manu ilana tsami sanga. Kalau siapa fo le menga le la. So le la tu fa ta le nei. Olo utar si yo tu ta ya. Wata mai se email na pia Samoa wa uma ona faina lato faiunga ai ole a foi le lato faiunga ole a fai okay, so fingers crossed te malei fo mai tai ole tato program tal fitu wo o tauli mai na se fai unga ale una pia Samoa ela sa ora kaka il kanka ya sulimara ko ingi kama ho kuku angimo Angi mo la lo po fa koru. Wala ba story mon Samoa. Tai ao le ti live tal fitu. E ia ile be o mai tau ale o kopu. O tangi o fam sinonga ma fo mai fenga palot. O le wa mata na fa o i uma itua. Ele te fa wina. Wai wa fa o mai tua. Tangi fa sanga ile fiona te mate palmia. Private prosecution. O le sunga lauri. Mal ftelenga ya le tino. Le foi wato e fa o mai itua. Tangi asui tau vai le finga palotala titi lena fai. Palota fala lili ma sanga numero fa numero lua ke ora mela la te lu fa o mai uma itua tangine ayanga yana tala ile fa o ngai tuo tangi ora mata o puto fenga palota tita ai fai mai le fa o bunga wa fa o tua in the interest of justice. In the interest of justice. Ua toe whaau i tuatangi. Na whauru talu mai na umal whenga palota lai titi ele tunu. O le fesili leo te nofo maa o. Walu le ne yasa o matano ai. It's very important. Or the facility. What is the interest of justice? If I
I le toe whaui I tua o le tangi na whauru I whainga whaala tua le mafuai o na whauru tangi ne o le koe whaui la I kua o akangi ai the interest of justice. La the interest of justice in mele. O le whaui tua. O na wabalie tua lua. O la whaui tua. Awa vetua inga yen whai. Let's talk about it tomorrow. Let's talk about it tomorrow. O tele mana o te misia le tato por kala mele atao. Nanga le la tato te no mta pia. O le tele yo to na faso mai tau mata no mai tau. Wa tau yai lo to langona popole. Everybody read it differently. E ko forka ka mana fe ka. But the majority o to wa tau yai le to langona popole. And some of you are confused. Yes. Some of you are confused. And some of you, private message, we're confused. What is going on? I think atato talanoa. I'm hoping on the tato talanoa ngalana. Tau mawai se mana maanga. I le confusion lea fiel to tele o to wo to faso mai ya tau. Mena na le langa il tatu tanoa. Ile aso atao. Au le wa manu le tala. Wa tu si le fionga le tama te ministal mtanga luengo fam sinonga el prestene. Ma le fam sinonga funum so fa la tunu. Ina ia fa tati e se umanga luenga fa fam sinonga funum so fa me Walea Lesa Sa malatu e sunga palima por calamity for so long. Le me tonwale ia fatati ese fati nonga ngalwenga al fam sinunga funum sofa. Asi fa mo mo suanga. Le la wa tu sinele minsta. Al betanga lwenga fam sinunga. Ile blestene ma le sengo fam sinonga mal betanga lwenga. Ta tia ngalwenga. Sei uma on fai de suenga ara committee fa parliament. Ya wale si tala lenaman. Walul presidente fam sinonga musufa fa. Tau avele tau pi ol fam sinonga maudunga. Ina ia fa ma nia fam sinonga maulunga. To finga sa fai ele pelestene. O fam sinonga musufa. Lea fel to finga si pelestene. Ma isi fam sino. Ole nalu te warule. Le preskengi ol fam sinonga maulunga sa mo. E fa amao nia mai. Ele fam sinonga maulunga sa mo. To finga na ia faya. I'm like, whoa. Don't go there, man. Tau. Ole su le nalu. Ole fa sanga le loye sidi. Le o su e ngele loye sidi. E ka wieira lave ole mea. Ole lave ole mea. I'll tell you tomorrow. That's why I tell him now at Michel por calamele ataya. E yei lave ole mea ia. Ole mea ole me silin mana ia. Ole o taufi. Ngal wenga fam sinonga fam safo. O tae foi. Ole a o se talanoanga ala ET live. Ile molianga ole faale mi nga ole fam sinonga. We're going to talk about the contempt of court case. Ko kelea ko ye famai. We are fair so kala me. Yeah, tomorrow we're going to talk about it tomorrow. Nah. Ole atato tata no etao. Ile case le ole contempt of court. Feo fayai. Anase me wo ma wo kilo. La fongi me ma falo ye. Ka ko faso ile aso ataya. I think on na ole iti live na mo ene fiafi. Ole tapenanga na ina ia manino. Ta la le fitu taya ataya.
ya ona tatou vaulo le tatou porokola me masani ai malo le faso mai le tatou tulu se fa mtalanga fo ye tui wale tau tamali le fa fonga sa mo na fiafi malu ave fale yo to finalo o le la mau tau mo fai de me ngatai de fai me fai e ta pena le porokola me ina ia tatou vai lo tu sai le malam la maanga o le tatou tino le me tinga foi lo fininga lo nefia fisa fasoa ola ngin me la fapi let's move on ka ko yele kayo man wit ne de le fia filta to no anga lele to me te so fo la tunu se il tato felo inga tao de tao fik tu ile nei elo fa pe mo sa mo se o dia la so tao de tao fik fa so fo mo le fia fo le fa so fo